Hizba Demokrat a Kurdistana İranê bi hilkefta heştehemîn salvegera avakirîna Hizba Demokrat a Kurdistana İranê daxuyanîkda. Kerem bikin bağlaşva bidin eve daxuyanîye. Selke Demokrat perve rojilate Kurdistanê. Gelî şorten neteva Kurden li hemû beşen Kurdistanê. Azadîşwazên şebatkaren velate İranê. Tevî dosten Hizba Demokrat û neteva Kurd li seransere cîhanê. 25 Gelaweja 1404 rojî, 16 August 2025 heşte sal biser avakirina Hizba Demokrata Kurdistana İranê derbas dibin. û ev Hizba pedawêje nava heşte û yekemîn sala tekoşîna xwe. Bîvê hilkefta taybet û bîşande silaborîhe avakere Hizbe û servetir ji hemûyan Peşeva Kazî Mihemmed, hervîsa silav bo çane pakîje hezaran şehîdên heşt tehîkana xebata Hizba Demokrat, li Rezeya Pêşevî Karwanî, Serkomarê Kurdistanê û du sekreterên giştiyên Hizbe, Dr. Kasimlo û Dr. Şerefkendî dişînin. Heşte sal berî nîha, Hizba Demokrat li berdewamiya se sal tekoşîna nîhêniya komeleya JK'de û li ser bingeha hemen rekhîrave lê bi cîhan bîniyek nû, hate avakirin. Ev Hizba her li yekem sala tekoşîna swêde bi mifahver girtin, ji rewşa navsweyî û devere li veserdeme, Komara Kurdistanê avakir. Tevî ku temene ve komarê ji saleke kinr bû, lê destkevt û karlekiriyên ve, rengekî Kurdistanî û hevdem zindî da tevgera neteviya Kurd. Bîvê wayete ku pêvajoya dîroka piştî komarê de jî berdewame û geşekiriye. Tekoşîna ve Hizbe piştî nemana Komara Kurdistanê, li dijî rejîma diktatoriya Pehlevî jî, jêta herîfîna rejîma paşayetiye bi şewazên çûr bi çûr berdevam bû. Tekoşerên ve Hizbe, li rêzeya bînavbanktirîn û sweragirtirîn girtiyên siyasî, li heyama destîlatariya Mihemmed Rîza Şah de bûn. Mezintirîn serhildana çekdarî ya serdema Dawî Şahê İranê, li salên 1346 heta 47 rojî hemberî salên 37 heta 66 a Zayînî de, kevîmî ku têkoşerên Hizba Demokrat a Kurdistana İranê bi rêve bîrin û nirxa ve jî bi canê xwe dan. Selke Kurdistanê bîvê armancı ve li serhildana seranseri ya sala 1357 a rojî ya gelên İranê de, çalakane beşdarî kirin ku demokrasî û azadî cihê sistem û diktatoriye bigre. Gele Kurd û gelên dinên li İranê, êdî tûşî sîtem û cudatîdanînên netevî nebin. Li rejîma jî nûhatî serakar, li hember pirsa firenetevî bûna İranê û mafên netevî, hemen siyaseta rejîma bere anku inkar kirin, sîtem, şer û tepeserkirin li pêşwe girt. Hizba Demokrat Kurdistana İranê, hemû şewazên aşîtîxwazanê ên vekdanûstandin digel Tehranê, beşdarî kirin li hilbijartînan û gihandîna peyama şelkê Kurdistanê bi şewazeke aşîtîşwazanê ceribandin, le Şumeyniye avakere rejîma İslamiya İranê, şer li dijî xelkê Kurdistanê ragihand. Hizba me û xelkê Kurdistanê bi giştî, li referanduma Komara İslamî de beşdarî nekirin û rewatîne da rejîmeke ku mafên bingehîn enwanê bi fermî nas nekiribû. Hizba Demokrat bi diruşmen dijî Amerîkayê yên rejîmê nehate xapandin. Sepandîna hiçaba bi zorê bi ser cînan li İranê û ji standîna destkevtên wan ên pêştir, êrîşkirin bo ser balyozxaneya Amerîka li bajarê Tehranê, bi barîmtegirtîna diplomatên wan ji aliyê ve rejîmê, tepeserkirîna rojnamevanan û hizb û rekhiravên siyasî, daxîstîna zanîngehyan û bi rêxîstîna bînav inkîlaba ferhengî. Şermezar kir û dengdan bi yasaya bineretiya ve rejîma paremayî û dijî azadî û mafên bingehînên gelên İranê bû. Bayk, otkir. Hizba Demokrat a Kurdistana İranê, li rûberûbûn digel şerê sepandî ji aliyê rejîma İslamiya İranê, bi ser xelkê Kurdistanê de bi tenê nebû, rekhiravên siyasî ên dinên Kurdistanê jî bi pêka şiyan û hêza xwe, beşdarî li vî şerî de kiribûn. Li gîraniya şer li pîleya yekem de li ser mîlê Hizba Demokrat û dehan hêzên peşmergeyên ve Hizbê li seranserê Kurdistanê de bû. Hizba me, her pirsayetîn gîran ên din kevtibûne ser mîl. Ji aliyeke ve bo heyama çendin salan, erke bire ve birina piraniya deveren azadkiriyên Kurdistanê, kevtibû ser mîlê Hizba Demokrat, ku bi hevkariya dilsozaneya şelkê Kurdistanê, tevî dorpêçên hemûaliyên rejîmê ku xîstûne ser wan deveran, li bire ve birineke serkevtiyanê de bû. Li derveye vêla çi, hewldanek bi nirs bo gihandîna dengê xelkê Kurdistanê bi raya giştî û rakeşana piştevaniya kor û komen mirov perver û hizb û kesayetîn peşkevtiyên vêlatên Rojavayî bo aliyê şebata xelkê Kurdistanê bi pêş ve bir. Hizba Demokrat a Kurdistana İranê li dîroka heştê salê axwê de şewazên çûr bi çûr ên xebatê ceribandîne û evraz û nîşîvên gelek zêde dîtine.
Çendin şahide serkeftin u şikestu keftin u rabuna huebuye. Herse kesen yekemin ve hizbe u dehan endamin reberati, sedan kadru serkirdeyin meydani u fermandeyin biveç, nezi 5000 peşmerk u endam li çepera berevani li armanç u hebat bo mafen neteviyen kurdan de bir deste rejimen İran'e şehit bune. Pebendia ve hizbe bir prensipen netevi, şoreşvani, demokratik u mirov perverane u şebata berdevam u teji kurbanidane, ev kiriye hezeke siyasiya naskiri u ciherez girtin li asta Kurdistan, İran u cihane. Suya yekuli diroka hizba medeheki rupelen rohni u biciris u destkeften ciheşana zikirine hene u gelekşi zafin, le diyarde u buyeren bir hisaru nexwestiji hebune. Vek minakli hindek konak su demande, hizba demokrat bervajiye huesta swe, digel hizbu rekiravendinin Kurdistane, tuşi şere çekdari buye. Linav swede ev hizba, çençaran rasti hevçuda bune hatiye, kuli encamavan cure buyerende, şisar u zirazeke zaf. Hem bir hizba demokrat u hem bir tevgera şoreşgeraneya Kurdistane keftiye, ku tevi mihabiniye keviminavan buyer. U diyardeyn nexwestili diroka hizba mede, ev hizba hevledide ku vaneyan jehinbe, u regiriye dubare bunawan bikin. Rastiektale ku pişti heşte sal tekoşin u kurbanidane, tevi rewabuna armançen me u rewatiya hebatame, hejem bine geheştine armançen bingehinen shwe, ku rizgariya netewa Kurd li Kurdistana İran'e, ji bindesti u be mafiyeye. Li tevahiya ve diroka heşte saliya swede. Hizba me ticar ji aliye rejima İran'e ve re, u derfeta yasayı ya tekoşina siyasi penehatiyedan. Reber, kadru endamen ve hizbe bili çend konaksan, hertim neçar bune linav bajar u gunden velat de bi niheni tekoşine bikin. Han liçia u durji velat bi şevaza ne asayı, lijera gire top u erişen esmani u erişen serbazi u planen teröristi de tekoşina swe bidominin. Tevi van hemu derben peketi u van hemu kurbani danan, kariyeli meydana hebate de bi serbilin bimine, ji prensipen bingehinen swe derneketiye, serbik swaya bir yardana swe parastiye. Li rewşeke de li diji berjevendiyen tevgera Kurd li beşendin Kurdistane de nesekiniye u tuşi şaşiyan jire derketineke siyasiya vihane buye. Ku şermzare dirok u netevah swebe. Em bi şanaziye ve dibejin ku selke Kurdistane li her rewşeke de piştevani kirina xweli ve hizbe berdevam kirine. U nehiştine ku doza reberen şehiden ve hizbe bereving bimine, u çepera şebatkaren ve li tikonak su sedemekede betal bimine. Ev ve rastiye dide selimandin, ku armancen ve hizbe u bername u siyaseten ve, ji hundire xwest u daxwazin şelke Kurdistane ve hatiye. Hizba demokrat a Kurdistana İran'e ji mecveye, ku ji reksiravek siyasi ya taybet bi çend kat u beşanan taybet bi beşeke rojilate Kurdistane derkeftiye. Uliasta rojilate Kurdistane de buye tevgerek netevi u azadi şvaz u giştgir u seranseri. Ev ji rastiye ke, kulivan salen daviye de, gelek çaran u bi şevazin çur biçur. Her vek minak li pevajoya tevgera cin ciyan azadiye u neuroza milyoniya bişana isalde bir rohni u eşkere sweda şuya. Ev baveri pekirina mezina xelke Kurdistane bi hizba xwe, heki ji aliyeke ve boxorten ve hizbe ciheşanaziyeye, ji aliye din ve erk u berpirsatiyeke giringli despeka dehikeknuya tekoşine, ev ji li revşa taybet ayroya de deveru İran'e, dehe sermile ve hizbe. Emvek reberatiya nihaya hizba demokrata Kurdistana İran'e, li hember baveriya xelke Kurdistane, bejna ve ditewinin u erkdarin u li ser milemeye ku ve xoşevisti bavriye bi parezin u bi hestir bikin. Dost, dilsozu piştevanen hizba demokrat a Kurdistana İran'e. Emli revşeke de ya da heşte saliya avakirina hizba xwe dikin, ku guherineke ereni bo berjevendiya pirsa Kurd li devere hatiye meydane. Devleta Türkiye, pişti derbas buna set saleke ji inkar kirina beşeke mezina Kurdistan, u neteva Kurd li vi velatide, u be parkirina van ji destpekitirin mafen van, neçar maye reya itiraf kirin bihebuna Kurd li bigre peşwe, u reberatiya siyasi ya tevgera Kurd li ve beşa Kurdistane jili praktikede amade buna swe, bo çareser kirina aşitişvazane ya pirsa Kurd li vi velati, ragihandiye. Li Suriye'de swebire veberiya Kurden Rojava'ya Kurdistane, tevi guherina siyasiya velat, u heuldanen deşilta nubo cinav birin. U nehiştina statoya siyasiya Kurdan, kariye peydegirbe li serpasrastina destgeften swe u piştgerin bi piştevaniya siyasi ya çen velaten Rojava'yı. Pege haxwe bi pareze u soza bi fermikirina mafen neteviye Kurd li Suriye verbigre. Li Iraku herema Kurdistane te çavrekirin ku bi lavaziya rejima İran'e u kembuna desteverdanen li velaten devere,
Revşeke baştır bo hükümeta Herema Kurdistane, bi taybet bo çare serkirina pirs gireken digel bekstaye. Çebibe. Lirojilate Kurdistane'de ji tevi ku hizbame u rekiraven dinen siyasi, u heta lidervei sinoranji lijer givaşa siyasi erişen muşeki u dironi, u planen teröristi en rejima İran'e, parastininin. Li encama pegiştina siyasi ya roj bi roja zedetira xelke Kurdistane, u hizben siyasi de netevame li diji diktatoria komara İslami, u piştevani kirina netevame li nasnameya xweya netevi, pengavek mezina vetiye. Tevgera medeni u civaka medeni bi hevdan u tekoşinen çalakvanen medeni, tevi hemu astengi u lemperan, geşek kirine u bune baskekidin a tevgera netevi u azadi xwaziya Kurdistane. Yekitiya wandu tevgeran buye sedem ku Kurdistan her vekili tevgera cin ciyan azadiye de selimand, her peşeng u peşrevet jayeti digel diktatori u kevne perestili asta İran'e de be. Hizba Demokrata Kurdistana İran'e kuli hemu deman piştevan u handere xebata medeni u gişti ya şelke Kurdistane buye, şanazi bi hişariya siyasi u netevi u sebata medeni ya şelke rojilate Kurdistane dike, swerehistin u hevpeymaniya van bi sermayeyek mezin bo gihiştina netevame bi armancen ji mejve ya rizgarbun ji bindesti u bemafil İran'e de dizane. İran li revşa nihade ji konakseke hestiyara diroka swere derbasti be. Rejima İran'e pişti dehan sal desilatariye bi piştgiredan bi tepeserkirina bi swin u talankirina serveta selke İran'e u be parkirina hevvelatiyan ji destpekitirin maf u azadiyan, bili ku selku velate İran'e tuşi mezintirin keyranen abori çivaki u jingehi kiriye, bi sweji nezi encam u berhema siyasteta fitne çekiriyan, teröristi u serbaziyen swediçe. Tevi ku heta niha $10 trilyon ji dahatu darayoya xelke İran'e li proje navki, li berhemanina çuren muşek u dironan, li teyarkirina girupen niyabeti li velaten derve şerç kiriye boveyeke ku şere İsrail u Amerika'ya bivan bidekirin, le pişti hefte Oktobra 2023 zayini ve tevahiya wan projane bi puç derkeftin. Girupen niyabeti bi sedema erişen İsrail u bi hevkariya Amerika'ya hatine cinav birin. Rejima Suriye ya hevpeymanu zordar herifi. Dan de giringtirin damezraveyn navki u muşeki u fermandeyn heri payebilin den spaha pasta aran u pisporen navkiyen rejime. Li şereki danzdeh rojede kevtine ber erişa İsrail u jinavçon. Amerika ji dawi çarehate nav meydana şer u giringtirin binkeyn navkiyen rejima İran'e bombe baran kirin. Piştivan derben İsrail u Amerika'ye. Herifin u şekbuna binyatu pegehen rejime u neşiyan u beçaretiya rejime liberevani kirin li swe, hatine ditin. Ve rejime li demekeye de ku şerekedin bo velat u şelke İran'e çekiriye ku nekariye biçuktirin pengave bo parastina cane hevvelatiyan bihaveje. Ve veyeke ku keyranen peştiren ciyana şelke çareser bike, dehan pirsgire ku keyranen din li encama vi şerenu tuşi şelke kirine. Eşkereye ku şere ve rejime digel İsrail u Amerika'ye. U rikeberiyen digel velaten rojavai bidavine hatiye. Rejim çi çeftekariyen swe berdevam bike, u liser siyaseten swe yen heta niha berdevam be. Çi teslim ustuk sware bir yerin Amerika Avrupa'y be. Çi her du aliyan ve keftiye nav konakseke kedersaz ditemene swe, ku encama ve herifina bi tevaviya binyaten destilata ve, ruberubun digel şelke, u çona ru bi kendale nemaneye. Hizba Demokrata Kurdistana İran'e liser ve baveriyeye, ku dijberen rejima İran'e bi gişti, u rekiraven siyasi u civaka medeni ya rojilate Kurdistane bi taybeti, peyviste bi yekiti u amadebune ve bi peşevazi kirina ve konakse ve herin. Li ve navberede yekkirtina hiziraven rojilate Kurdistane, u li hev kirina wan liser halen hevpar u destpe kirina hevkariya bi piraktik, bi erke lezginu niha dizayn. Hizba meliser sistema komari, Demokrat u federal bo İran'a paşeroje ku çurbiçuriyen netevi zimani u oliyen şelke İran'e u mafen bingehinen hevvelatiyan bi ferminas bike, pedegiriye dike. Bi hizrame hevkari u hevahengiya hizbu rekiraven Kurdistane li çarçoveya hevpeymaniyeke Kurdistani, hem aramiya Kurdistane li konaksa herifina rejima İran'e de da bin dike, hem karlekeriya ereni biser li hevkirinen digel aliyen İrani dehebe, u pegeha Kurdistane li pirsen rewa u jimejveyen ve li pekhate, u bername u helwisten alternativiya ve rejime bilindike. Hogiran Dilsozan, piştevan u dosten Hizba Demokrata Kurdistana İran'e. Li demekede em bi hilkefta heşte saliye avakirina Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, pirozbahiyeli ve şelke demokrat bervere Kurdistane. U tevahiya endamen Hizba medikin,
کوبی امگناسی و پیزانینا سویو جی آویر لی فیداکاری و شباتا تکوشرن حزب دموکرات لی سردم و کناکسن چودا دیدن و لی همبر تکوشین و که دو پیبندیاوه لی استا حزب و نتوامه بیجنا خوی دیتوینن. ام دیلگرم بی پیشتوانی کرینا خلک کردستانه هیوی دار بی هوخباتیا هز و آلین ازادی خوازن کردستان و ایرانه گشپین بی پیواجویا بویر و گوهرینن پیوندیدار بی ایران و دوره ام دور دیمنا پاش روژا خوی بی روحن دیبینن و بی هیوی یک زاف و باوریک بی هزوه پیداویجن ناوا سالک نو و دهی که نو لی تمنه تکوشینا حزباتجی شنازی یا دموکراتا کردستان ایرانه. رو بی گلن ایرانه و اپوزیسیونا کمارا اسلامی جی پیدگیری لی سر ودیکن که حزب دموکرات کردستان ایرانه پیکانینا سیستمک سیاسی یا کماری دموکراتیک و فدرال که تید پیرسا نتوی لی ایرانه ده حتیب چاره سر کرن بی الترناتیوک بی وچبو پاش روژا وی ولاتی دیبینن. هفدم سوی بی پیبنده پیرنسیپ و بینیاتن ارکرین حزبلی درهک هوچهیا بی یکیتیه دیگل هیزن سیاسی این دیجبری رژیم دیزانن. حزب دموکرات کردیس کمیته ناوندی گلاویجا 1404 روژیه. قلاوش ججنا لم كردستانا بستو بنتي قلاوش ججنا لم كردستانا داوا من ديمقراطي خود مختاري قلمانا داوا من ديمقراطي خود مختاري قلمانا salted pareta rahani ilvi pirat. Densin salted pareta rahani